Η έρευνα για το μοιραίο τροχαίο στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νέα παιδιά φιλάθλους του ΠΑΟΚ συνεχίζεται. Οι εμπειρογνώμονες προσπαθούν να διαπιστώσουν πώς φτάσαμε σε αυτή την τραγωδία την ώρα που η Ελλάδα θρηνεί για ακόμη 7 χαμένες ζωές στην άσφαλτο. Η κατάσταση της υγείας των 3 επιζώντων κρίνεται σταθερή την ώρα που οι ρουμανικές αρχές άνοιξαν δικογραφία για το τροχαίο. Toți cei 10 fiind ocupanți ai autovehiculului de tip Opus 1 locuri. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, fiind continuate cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurării producerea acestui tragic accident rutier. Την άποψή του για την τραγωδία εξέφρασε ο Ρουμάνος οδηγός ράλι Κωνσταντίν Αούρ μιλώντας στο Euronews Romania. A tras voluntar într-un fel de volan, dar voluntarul făcut inconștient, în sensul că fie i s-a făcut rău chiar în momentul ăla, fie după multă experiență, multe drumuri și multe depășiri făcute, unii șoferi consideră că nu li se mai poate întâmpla nimic și atunci, fiind foarte relaxat, a avut în acea perioadă o distragere, fie o discuție în mașină, fie un telefon mobil care a sunat.